Thằng mày đi. Dạ. Con này là về. Thằng mày lấy một tiền bị lại đó. Qua quán lụt đi, quán lụt ra đi. Thay nhau làm gì này. Đó là cô liu lại thằng mày lên này thằng mày tình á, lụt giàu rồi. Từng ăn to quay làm. Tình dạ. Tông cái bài đó mà căn này bỏ tông mal long cắt lấy. Cái bài do biển đó luôn. Tông dùng quay lại. Tình dạ. Là tay mua lấy. Tình dạ. Hả? Bố mày bỏ lụt lấy lụt gọn. Mà ưu tiên cái bao là tông đọt. Cho cô nó lụt bị lại. Cái bao là tông lấy cắt bị lại. Lấy cắt luôn không mà. Mà ôn đi. Là tông cắt. Mấy thâu bị lại. Cả cái máy lù dao luôn, lái mua này bây giờ quán bây giờ lù thả ra lấy, đó là cái máy cũng như đi, cũng lấy được từng ngàn lù dao luôn, không nhận sự tiền phí đã. Muốn đào vào thì à. Ấy lấy bây giờ nếu ra em lái đòn này lấy, tất chi vì lái đòn cái gì ạ? lái đòn này, cô nhận sự mình chán mà mồ. Lái đòn gì ạ? Thả cô nó là lấy bảo ra thì lấy đâu vào. Hồi này là sani vậy quay thay vì nó. Hồi này bị lại đâu cả lý. Thằng nãy kia mà hung hăng đâu hồ cái gì à hồ cái này là sai không mày là gì hồ u dê chịu làm đó cái thằng đấy cái đấy bọn nó chi đấy cái này đều quay lại. U dê chịu thì. Tiếng ngắn vậy bộ. Aku ada lấy cha luôn thay nhiều nhưng mà bị đuổi nhau bọn thâu anh bỏ lấy anh cao người bỏ lấy cô thay nàng ngang cô nhá nàng ngang nhiều ai từng ngày lấy từ lúc lụt ra rồi bị làm gì đó cô bị lại luôn không có là lụt ra à là cô nhiều qua cô cả nó thì nè rồi từng ngày lụt hồi này trong mày chết đấy thì cô ấy à? Đi mà lấy bà này từ đó có ăn này mà solo tụi lấy phải mày ya đi mà chịu ta hồi giờ bây giờ cô ấy đi đi rồi vậy đây là làm còn nếu chẳng đi này nó thật ta bao đâu? Dạ. Chứ gì bảo? Ta là. Ta thấy ông này thì. Ta thấy. Đừng mà dạ. Ai đâu phải là tên nào? Trong đây dạ. Lái mua này lụt ra là con nó không là tên quê. Đừng mà dạ. Không là tên quê rồi đi nhà lấy quê lại thả cả. Nặt đây. Thì đi nhà lấy đi ạ. Cứ ưu tiên nhiều. Thử máy lụt lại thả cả. Ta tên sao đó. Đừng mà dạ. Thì mẹ bố ra tông đây cả cả cứ ấy người ta về ấy người ta đi vào đây cô lục ba lúa đâu lúa đâu vào gì ạ lúa đâu ấy người ta chi vào đây ạ tôi nên là tôi chi vào đây ấy vậy chi là về thằng mua lúc phía tôi trong đây đi được làm gì sao đó cái gì phong yêu mình lúa này đi nó đi vào phía đi đâu lúa phía đâu phía không bà bố về đâu phía đi đâu ấy người ta về ra phía lúa phía đâu đấy đi đâu nó được phía thì mẹ đâu phong yêu được thì mình na đất gì đi đâu phía không được quay bộ lao mà họ phụ phong yêu ra cả nó để trên đất gì đó lúc bông bông lê đó nhỉ phụ mà cú đây mà solo mà cú này mà solo cái giờ là phía cô được còn được phía từ đó vào cô nào bảo mà phía lúa mà phía cái học bảo chỉ cái đó là khẳng này nó phía đó bọn lùi đây nhà bảo vì nó đi lấy lâu bìm lô ra la vô mà học bảo vu không đôi chi này đã đất gì bây giờ nhiều cái việc này ta khai ra hôm nay nó đâm nhiều bọn chứ mà im con im này luôn chứ ai luôn chứ rồi giống như bị cụ đảng luôn cái ta chưa qua mà thế cái mà im bông cả nè bỏ là đấy ông già lấy đi
ဟိုတပည့်တော်မူရဝဲပြဒီလိုလှူလေးလှူရတယ် အဲ့လိုလေးတိန်းသားမယ်လေအဲ့လိုလေးဟိုနေလို့တိန်းသားလေရော့နော် ကောက် အေးပါဒါကတော့ကြောင်းလို့လည်းကြောင်းလို့လည်းထက်လိုက်ပါမှာဒါအေးပါနော် တပည့်ရှိမယ်လေ အေး တပည့်လူဝမ်းစီလက်တာဗျာ နောက်လည်းလူအောင်မှတူပါတယ်တချို့လှမ်းမိတာရှိတယ်အဲ့လေးရှိလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးအဲ့လိုလေးလုပ်ပေးထားမှုဘုံမိုင်းနေမကောင်းလို့ရှိရင် ဟုတ်ဗျာဟုတ်ပြီဟိုမိရီချောင်းတော့လေတော့ဘာမှမရှိတော့တာဗျာ အေးပေါ်မဟုတ်ဘူးလေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ဗျာ နေအခုနေကောင်းနေတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးနေမကောင်းရင်ခက်မှာဆိုလို့ တင်ဗျာ အိမ်မနေတဲ့ကောင်တောက်သေးလား တောက်တာပေါ့ အဲ့ဒါဒီပစ္စံနေသူနဲ့တူထားလို့ရပါမလား ရောက်ဟိုဒီပြက်လဲတက်တိုင်းပါမှမရှိတာဗျာ အေး တက်တိုင်းပဲဒီတော့ပါကုန်တာလေ ရေနာပါကုန်မဟုတ်တယ်အခုဒီပစ္စံကိုရှိမထားမှန်းသိရင် तू ကလာယူပြီးတောက်လား ဟိုရှင်းတော့တောင်းတာပေါ့ဗျာအာဆရာတော်ဗျာရှိသိရမယ်လေဗျာ မသိနာပါနဲ့ယူသွားပါတော့ကြတယ်ဒကမကြီးသိနာသိမ့်ပေးခြင်းနဲ့ဒကမကြီးအနေဖြစ်နေမှာ အဲ့လိုတက်မလာဘူးလေဗျာမလာပါ မဟုတ်ပါဘူးလာမလာပါကိုလိုတာလေးမတုံးတတ်ပဲနေမှာဆိုလို့ ဩ ယူသွားပါနော်ကိုလေးသိချလုံအောင်သိမ့်ပေါ့ တင်ပါ အမူသမားအဲ့လိုတောင်းလား တခါတခါတော့တောင်းတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီလိုဟိုနေ့လူသားကပိတ်ထားကြတယ်မတောင်းဗျာတော့အောက်ကတည်းကတောင်းတယ်ဗျာ ဒါလိုင်းမောကနေပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံသားတွေရောဒီပြည်တွင်းရော ဒီမှာဗျာ အဖွားလှူပေးပါတဲ့အဖွားတနာလို့တဲ့ကိုရင်လေးကိုလည်းရှစ်လို့ညညိုလို့ တင်ပါဗျာ ဝိုင်းပြောကြတယ်မထွက်နဲ့ဆိုပြီးတော့ တင်ပါဗျာ အဲ့ဒါဟိုကပို့ဒီကပို့လေးတွေပေါ့လေ တင်ပါဗျာဟိုထောက်ကတော့မထွက်ရဘူးထွက်လို့ခင်ရတော့ အခုလူတွေစုံသွားပြီးတန်ဃာတွေအများကြီးလည်းလှူရတယ် လူပါရဲ့ဗျာ ကိုရင်လေးတို့လည်းသင်္ကန်းလှူရတယ်ကို့အတွက်လည်းဒီမဲ့ဆေးဘဝကဆေးတွေပါထိုးပေါ့အဲ့ဒီငွေစားဝယ်လေ တင်ပါဗျာ နော် တင်ပါဗျာ နောက်တစ်ခါရနောက်များရရင်တော့ဘုန်းကြီးအဲ့လိုလေးရေရှည်ကျမ်းမာရေးဖြည့်လို့ရှိရင် တင်ပါ ကုလို့တလို့ရအောင်လို့ဘုန်းကြီးစီမံကြည့်အောင်မှာ တင်ပါဗျာ အခုကောင်းနေသွားနေ ဒါတော့သိထားမယ်လေဗျာ မသိမ့်တာပါနဲ့စားကြချက်စားပါ တင်ပါ ဟိုသွားနိုင်လာနိုင်တဲ့အရွယ်အကြောင်းအခုချိန်ကနည်းနည်းတော်သေးတယ် တင်ပါဗျာ အခုအသက်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီတော့ ချစ်တယ်ဗျာ အားအကြောင်းပေါ့ဟိုအဲ့ရတဲ့လဲသွားရင်ကုပေးမဲ့လို့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးအားအကြောင်း တင်ပါ အဲ့အချိန်အတွက်ဘုန်းကြီးတွေးနေတာ တင်ပါဗျာတင်ပါ ဟုတ်ပါပြီဒီမှာနော်အေး